isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Estela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Estela. Balasang akpay iti tawan ko at 35. Ngam saan ati may papan iti kinasinggal ko ti inak istoryaan. No dikat may papan iti panagtalak nga impaay ko iti mismo akabsat ko. Panagtalak adi nadaal na nga isumet ti pagsaksakitan tinakam ko nga aging gaita. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasama. Oh, hello Paulo. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awan mo't kid di manang. Kahit ka lang nga, kumusta? Nadisturbo ka di? Saan mo't kit di? Kalkalpas lang ti shift ko. Oh, Kat, kumusta? Anya ti madamag di tabalay. Ni Nanang, kumusta mo't nan? Uyag nga rod nga uyag itay manang. Maululaw pa kid di ka nua. Kinaput na. Naibus pa yung di agas na. Naibusan ay ati impawit ko nga igatang mo iti agas na. Ay na, naibusan amanang. Manulaang mo day jay nga eh. Kan may isa, imi na amin ang amagatang. Saan lang na ita? Nanayunan pa iti inresita ti doktor nga agas ni Nanang. Kasta ka di? Wen manang, pasensya ka na. Di ka kuman kayat adisturbuan. Ngamawan mo't daduma ang makasitgak. Okay lang ang ading ko. Saan abalit ta para mo't kin ni Nanang? Agyaman nakit di ata adda ka ang mga asikaso kan kwa na. Bayam taagpaw itak adagos apaman amalpas ti shift ko inton bigal. Kasla baro man ta motor mo kanakan. Siyempre anggal. Nangipanam nga itidaan ang motor mo. Awanin angkal. Inswap kon tidaan ang motor ko. Aya, wan angkal. Daan nga minin day jay. Kanayon ti repair na. Isu nga insuat ko na. Adayo amay mayat da ito. Naimpaglaang apang chicks. Mayat nga rod. Napurpurong mangam ti sigod ang motor mo. Adayo angkal. Kasmat laang iti akin motor Guwapo ken napurma. Kumusta ka matan kabagis? Kumusta ti rikrik naam? Ay, kas iti sigod kabagis. Adulat ta ti agas atum tumarek. Ay kat ano sa mga kabagis? Tinapatag, agimbag ka. Una, naimbagla nga rod tada ni Estela amang ipawpaw itigatang ko iti agas ko. Noawan laeng nga ay na, jak amon kabagis. Bilibak nga rod iti dayjay nga ubing. Talaga ananakam. Amo na apanunutan tinagapuan na. Sa nakas ka dagiti daduma dita. Nakaburda lang. Binaybayaan damutan dagiti naganak da. Naku nampay kabagis. Mababainak nga rodan kan kuana. Ngamin iso amin ti pagtataudan ti gasgastusan mi dito'y balay. Ay na, awan rumbang apagbaynam kabagis. Ngamin, anak mo mo't ni Stella. Ar-aramidon na lang, met, noan niya ti amuna pagsayaatan niyo kin ni Paulo. Kasta unay apanagyaman ko iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak itinanakam nga anak. Kat ni Estela dayta. Nagasatak, tanaad da anak iti anak akas kenkwana kabagis. Uy, Beshi, nakaad-adayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo. Anya man ang ti pampanunutom aya. Ay kwa. Awan mo't kit di beshi. Kwen-kwenta at lang iti panunot ko. Numanunga ta ti magastos para iti panagpa-extension ko iti balay ni. Ay, wow! Sana all, agpa-extension iti balay.
Un ata ni, basit laeng mat je balay mi. Masapol apa ekstensyonak, tapno addan tumot na saya at apagturo kakinto nagbakasyon na. Sa bagay, importante mat nga agpaysukat ti balay. Angam agoray ka. Oh, apay beshi? Kasla na bayagan dyan na udian na panta nag-relax ah. Ha? Relax ko ng beshi. Wan, beshi. Ay, jak maten malagip beshi. Kasla nalipatak pa'y kit din no anya da itay bagbagam a relax. Anya? Sika talaga, beshi. Lukon nakman ako nakon. Angam puwera angaw, beshi. Anya nga tanurumwarta. Intaman mat ag party-party. Uray apagbiit laang. Iti kasta maikati stress ta iti trabaho. Ay, nako, saanan Vanessa. Jak kaya't agastos. Sayang lang ti kwarta. Ay, grabe. Maminsan laang mat. Pasensya kan beshi. Ang mas kasapulan da ngamin ti kwarta iji balay. Tila unay igatang iti agas ni nanang ko. Kanda duma pa'y ang masapsapul na. Bilibakon at talaga kan ka, beshi. Ang amom, saan ka matkat a robot? Kasapulang mati ag-relax. Ay, adda akong dita, Vanessa. Ang sayang nga ro ti kwarta. Okay. Tapno awanan ti ado arason. Ilibri ka, beshi. Ay, sus, saanan, beshi? Nakababain matkan ka. Okay laang. Ala, agpalas ka kit din, tarong Marta. Sino mat nga tati umawawag iti kasting nga oras. Kita ang man ti cellphone ko. Ni mat Paulo. Sumbat na. Hello. Hello, manang. Pasensya ka no imawag ka kiti kasto nga oras. Nakataki kami ni nanang. Kat intaray ko dito ospital. Anya, Kat, kumusta ni nanang? Kumusta ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor. At dabay lang iti emergency room, manang. Kasapulan man ti kwarta para iti agas kan laboratories na. Sige, ang pauita kadagos inton bigat iti gastusan nyo ading ko. Agyaman ak, manang. Pasensya ka na. Amumot nga awan trabaho. Awan na nyaman na ading ko. Basta di mo baybayan ni nanang, wan. Wan, manang. Di kagdanag. Tasya akong di makamukin ni nanang. Sige, umawag ak adagos apaman ama ipauit ko ti kwarta ading ko. Nay, asino nga tati tataulan ti aso aya? Hey, salaki! Salaki! Leonardo, ating ko. Umayak man, kabagis. Ni ba't gaya manong Juanito? Ay, dumanon ka, kabagis! Naimbag nga oras mo, kabagis. Kastamat kan ka, kabagis. Ni Paulo, adda ka de. Awan, kabagis. Kapampanaw na laeng. Sa di no tinapanan na. Nagpaili, kabagis. Mapan na kanualaan ti kwarta nga impaw it ni Stella. Kasta aya. Wen, apay aya. At ako maiparamid ko kang kuwara, kabagis. Ay kat agsublikan to inton madamdama. Wano saan inton malmalam. Ta sigurado nga addan tunday jay dito'y balay. Sige nga ron, kabagis. Agsubli ak tulaangan ninton malam. Anya matan. Aping ingata adyak mat makontak ni Paulo. Ay, itay ko pa'y nga awagan. Out of coverage mat tinumber na. Ay, madanagan ako na yan. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti inak. Kastamat ang tikabsat ko. Tarabayom ko maida. Kat ilisim iti mabalin apakaisagmakan da. Pangaasim, Diyos ko. Uy, Estela. Apa yan? Agan ano ka? Itay kapay asaan ang makaigna dita. Ay, jak nga rod makontak ti kapsat ko. Itay pa'y nga out of coverage. Sapay anday di hospital ni nanang. Hala, Kat, kumusta ka nun ngay ni nanang nyo? Day ta nga rod ti jak amo, beshi. Tadyak matin makontak ni Paulo. Ag-relax ka laang, Kat eh.
Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo I-relax mo lang kaditi panunot mo, beshi. Kasano ko mga agrelaksa kat aday di ospital ni nanang ko. Sakit jak maawagan ti kapsat ko. Ay, madandanagan ako na talaga, beshi. Maawatan ka, beshi. Angam no agpaabak ka iti danag kan nervyos mo. Talaga saan ka makapanunot iti nasayaat. Vanessa. Amangan no adda sa bali mabalin mo nga awagan iti Pilipinas. Kasinsin, wano saan, auntie, kan angkel mo. Padasam ida akontakan. Tapno maamuam no anya tinapasamak iti kabsat mo. Taapay adi mo matan makontak. Ayos pare. Siguradong agbigbigat man da ito yan nga inom. Ay, kasi siyempre, siyak pa iti ko ng pare Abel. Bili ba ka talaga iti kinagalantem pare Paulo? Ha? Di ka din sumanaw, pare Abel. Ag-enjoy takid di, pare. Wala pare. Ado ti chicks ko naman. Cheers, pare. Cheers! Rabiin, nga maging kaita. Awan pa'y laang ni Paulo. Ay, una yun day siya tao. Sigurado nga adamanin day jay iti ayan dagiti babarkada na. Sapay agkakaiwara dagiti gamit na dito'y salas. Nagado nga order na iti online. No sana sapatos, kalugong. No saan mo't akalugong para iti motor na. Ay, una yun. Tinasayaat. Iurnos ko man laang ang dagitoy. Pagururayak iti isasangpet ni Paulo. Hoy! Ay, isa! Umay ka man dito, ay! Hoy! O, apay, anya day chay? Adda ka di pa'y order mo, Paulo? Tadua! Okay, ibagamlaang no anya. Angam nay, pay as you order Uwan mo ta! Abay, anya di pagkit-kita mga niya. Awan makukorta na. Mano amin na ya. Bayadak. Di oray pati siga kay bayadak. Ay sus, nabartek kan Paulo. Di mo man amon tilawlawatam. Nalastog ka manan. Oho! Nalasto ka sa asawamot si Kaisa. Umabal ka giti at adote kwarta. Oho, mala. Nupod no nga ado ti kwartam. Bayadam nga rodan ti inordaryo, tagawid kan. Tanay, kasta una yan abartek mo. Ang mga no di mo man mayawidan ti bagim, gapo iti nalaos abartek mo, Paulo. Hello, Uncle Juanito? Estela? Wan, Uncle. Siyak nga rod. Ay na, naimbag man ta nakaawag ka kanakan. Kumusta ka dita, Bruday? Okay, akla ang mat, Uncle. Ni Nanang, kumustan? Nadamag yung kaditi pan naka-ospital na. Anya? Na-hospital ni Leonarda? Kunam, Estela? Wan, Uncle. Ne, kaano ba? Idi rabi, Uncle. Inawagan nak ni Paulo idi parbangon. Kuna na nga adda iji emergency room ni Nanang. Ha? Ne, katno kagap-gapuklaan mat ijay balayo itay. Nasalun at mat jay inayaw. Katno nagsarita kami pa itay. Anya? No kasta, saan nga rod apod no nga adda iji ospital ni Nanang, Uncle? Saan ata at damot ijay balayo itay? Awan mo't imbagbagana ama di tiriknana. No kasta, inulbudan nakla ang gayam ni Paulo. Inulbudan naktikabsat ko, Uncle. Nasaya at met tanagawid kan anak ko. Sa di no tinapnapan am idirabi Di ka man betin nagawid. Ha? Ay, kuha na nang. Naturo ka kidya balay da pare Abel. Ay, unay kan. Kanayon matlakit din akas tater aramidam. Apay nagbiro ka iti panggadam. Iti kasta at damat bukod mo akwarta. Unto ka din anang. Agbiro akto. Di kay kadya kapura.
Makasapulak tulad tayo ti pagtrabahwak. Mala, ingka nga rudon mangan. Imuna akon anangan ta nagtumarak iti agas ko. Anya nga itinluto yung amasida, nanang. Ay kat nateng ta maiparit met nga rod ti kanayon a karne kanya. Manay. Ay, nateng lagi din na kanayon. Makauma. Mabalin mo lat tamot ti mangluto iti karne asida At damot karne ti baboy ija iref. Agluto kayo man nga ron. Tamaturugak pa'y nanang. Sige, mabiit lang nga ron tamang luto ak iti sida manak ko. Ne, addan samot awag mo. Ha? Ha? Ni Manang Estela mat. Ay katsong batam amangan no addan na patag nga ibaga ti kapsat mo. Hello, Paulo? Kayat kong agsarita ta itinalapat. Kwa, mabaling ka din ngayon maminsan to. Nabambanlugang ngamin. Kahit kunta ginana. Nakasaritak ni Uncle Juanito. Saan kanumot ang ospital ni Nanang? Ha? Dahil siya gali. Kasto yung ngamin dahil manang. Inyawid kumutla nga dagos ni Nanang. Pasensya ka, nudyak na ibaga dagos. Tinakman aramiden atanga, Paulo. Tiko nang adda ijay emergency room. Ibagam manin nga inyawid mo adagos. Kat isumat namin tipod no manang. Di ka kadiagdanag. Tayong gatang ko itaagas ni Nanang ti impawit mo. Talaga? Apay ngay nga rod, ako na ni Uncle Juanito, nasalon at mat ni Nanang. Awan mat kano tirikrik naan na. Ay kat amumatan ni Nanang, manang. Matibay dayjay. Dinak man ulbudan si ka, Paulo. Di ka kadiagong ungat manang. Talaga laang ngamin akasapulan mit extra kwarta. Amumatan. Ado ti paggastusan dito balay. Juan, adda akong dita. Ngam apay amasapul nga gulbod ka ha, Paulo? Saan ka gululbod, manang? Pudno ti bagbagak. Mangipaw itkakit di manila. Tani, ado ti utang me. Masapul ang mabayadan da gijayan. Tapno pa utangan da kamin tumanen. Ha? Di mo namnamaan apawitan ka pa'y, Paulo. Anya? Kat kasanuway nga rudon ti agas ni Nanang. Nukunam adi ka nagpawit, manang. Siya kun mismo ti gumatang iti agas na, Paulo. Ngamin, saan ka matgayam ang mapagtalkan? Ha? Sinayang mula ang ti kwarta ngayon pawpawit ko. Kang runaan iti amin. Sinayang mo ti panagtalok nga impaay kukan ka, Paulo. Kat, anya nga iti planom ita, Beshi. Awan pa'y beshi. Trabaho lang ta, agurnungak pa'y sakto agawid iti Pilipinas. Kayat ko asyak ti mga iwan kininanang kabayatan ti panagbakat na. Iti kas na, mabantayak na imbag. Aywan mayat day ta, Beshi. Sayang mati impaw-paw it mo iti kabsat mo anya. Ginastos na laang gayam iti barkada na. Ay, huwag nga rod, beshi. No amok lang ko ma. Pinagbartala ko man dito'y. Kaysa jay sabali pa'y atao ti nairanod. Hay, wan nga rod Angam anyakay nga rod, nalpasan. Nagastusan iti awan kasaskan na abanag ti nagrigrigatam. Talaga akasta ti biyag, Beshi. Wen sa nabali ta masukatan mo ti kwarta. Napat patiglat pati salon at beshi. Wan oray siyak. Planok matan ti agawid. Apaman amalpas ti kontrata tayo inton umay atawan. Agpada ta beshi. Kasapulak matan ti aginana. Kang runaan iti amin. Panawan kan oras para iti pamilya. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Jennifer. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti nagan a Jennifer.
Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko, bareng kunak no agbalinday toy nga inspirasyon kadagiti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para itinapinpintas a masakbayan. No apay anakunak ti kastoy, isuman nga rod ti innak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Happy first anniversary, love. Charan! Anya ngay data. Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano santan aray to? Tawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mat kit diti parikot iti dayta kanyak, Noel. Amo mat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agya manak Jen. Kat sapel ako ma. Tadi kan tumauma iti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amo mat no kasano ti panagayat ko kanta. Iso amabalin ka di. Di mun sang kadagulit dayta abanag. Maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agya manak Jen. Ala, umay ka tama pantag tugaw iti daya abanda. Ijay ta akanan to'y in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan diti opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay wow, sana all. Ah? Anong sana all ka dyan? Katno at damat ni Noel mo. Ah? Unmat kat di friend. Ti panangitultulod kan panang suksukon na ti kunak sana all, friend. Ah? Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ibagam nga minmat akin ni Noel, tao may nakamat itulod kan sukunan diti opisina. Tapno saan ka nga umapapal akas ta? Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko tiyena nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may sala ang a janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatag ko matinopyo. Day, tatima ko na asana all friend. Ah? Ay. Ay, itayak pa lang nga gururay dito eh. Ngam aging kita, awan pa lang ni Noel. Sumagmamanulaan ang minutos kat mangrugin timisa. Ang awan pa lang. Ay, tinasayaan. Umuna akong dito unan. Jen! Oh, Noel, naladaw ka manan iti oras ang nagtulagan ta. Pasensya ka. At dapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakit traffic. Iso anagnag na akong anagturong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manan iti lingad. Un nga ron. Apay, awan pa nyo. Kwa? Awan. Nalipatak tinang itugot. Oh, at iti pa nyo. Punasam tilingat mo, taumunatan dita simbaan. Agyaman na. Awan ang yaman na. Ala, umay kanta ni, mangruging timisa. Jen? Saan ka kati ang mabisin? Saan pa man? Apay, ilibre na? Ha? Kwa? Wala. Sa dino, ti kahit mo apangalan ta. Apay, adda kwartam? Ado Nagsweldo akit kalman. Iso nga ilibre ka ita. Ay sus, urnungam kit diti sweldom. Tapno aday gatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos ng us-usaram. Ha? Bayam ka dito sapatos ko ta, mabalin pa emat. Gumatangak to inton saan na mabalin na mausar. Napintas pa emat da ito eh. Sayang mat ano, sukatak. Kat mabalin pa emat. Oh, di t-shirt wano pantalon lang ang tigatangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo.
Well, gumatangak to. Agam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Indaman mat mangan iti nginginaan na restaurant. Tapno sa anak kanayon nga iti karinderiya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay akon iti karinderya laang. Mga restaurant nga road. Di kagtanag, tasyak ti makaamo. Sana balit, maminsan lang, Mad. Okay, sika nga rod ti makaam mo, Noel. Oy, Jennifer! Shirley? One friend! Kumusta kan? Ay na, kas itisigod lata a friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika nga'y, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, itakanayon kayong aktor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan, Mat? Sagpaminsan laang, Mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobium ata aktor kayo, Mat. Ah? Ay, kwa. Wanto, friend. Damag ko, nga agpakana damat ka nung da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, oray ni Femya, agpataylan mat the next week. Iday ka nun nga trabaho. Ay, wana. Nagrigat mat ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isua talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, un nga rod, ah. Okay. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Iti pailang ka disigot? Nabayaga ko nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow. Mayat angarod no kasta, friend. Kita ma, ta mga no makaam-am mo ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke. Amok man ket alam na love mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaan, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay, friend. Ay, katun ah. Tamaramanak man mati katas ng Australia. Anya itayan, ti ko na mga ibagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Apay, kasta tilangam. Kaslam naliday ka man. Apay, at na ka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. At daaminan kan ka abirbirukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka mat, iti kastaunay. Ha? So na lang, ha? Takayat ko ti mas komportable abyan. Banag ajak makita kan ka. Kang ronaan iti amin. Diyak ma-imagine ti masakbayak. No si kanto ti pakiasawaak. Ha? Ne? Anya ti kayat mo asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda ket isulatnan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti kunam nga gagat ka. Wano agdiskarte ka mat kuma. Tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer? Noel, saan tan mo umugupin? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti naamiris ko. Ha? Kat iti kaanuman, jak to pulos kayat amapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol. Ti kayat ko kat agbalin to anasaya at ti buklat a pamilya. Iso asori, nga muaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan, Jennifer? Mga asim. Di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel. Pasensyakan at talaga. Nga manipod ita. Breaktan. Lipatan lakon. Kat lipatan kamatan. Anya? Nag-awitin ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatatang. Apay nga minaya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun dayjay. Di yun amon pay. Ta mga nusyak tumat laang tibabalawan yun no bilang laang. Ah, Naamiris ko laang.
Asaan gayam ani Noel ti lalaki ang kayat ko apaki asawaan. Dayjay lang ang tatang. Anya, Day tatipod no tatang. wala. Di kan pilitin amang ibagan no apay. Ay, sapay la ko saan ka nagbindot iti desisyon mo anak ka. Pagmanok na nang. Kasya nakatityosan ako. Day, anya ngay dagitawit mo. Kaslarak mo. Wen na nang, arak kan pulutan. Ha? Day, itaman pa'y anang yawid ka iti arak anak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim apang ipainumam iti dayta. Siyak ti uminom na nang. Ha? Padasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti uri apagbit lang kanito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskasta manak ko. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilagayan ti pagtungpalan ti relasyon mi ni Jennifer. Nagsakit. Awan o mas pingit ikinasakit na nanang. Maawatan ka anak ko. Talaga akasta takapudpudutan pa ilaang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sugat di tapuso. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaang anak ko. Asino di kabidbidyo kol ni Jennifer bakit? Asino kumapay ngay, ay kat ni Manen Richard Kaslalasing putmut na dya Richard anya. Jakla am mula kay. Anyat am mo tayo ngay. Amangan no itila ang matbidyo kol anasing patday jay apurinar. Sa bagay mo't kadi Ang kunamot ti anak ta, nga umay to kano agpasyar dito Pilipinas. Wan nga raw, umay to kano agbakasyon dito Husto mo't kadi Tapno maamu tamutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta bakit. Wan makidi Iso na laang taamangan no saan tumula ang ama ka istorya. Taditang maamuti ag English lakay. Nalakalaang bakit? Ang damot tayo kunanda akarabaw English. Sa bagay, as long as it sounds akunada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, ang kasarkayaw ni Richard kunam anak ka. Wan tatang. Ang awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan-ayat kayaw. Saan aparikot day tatang? Tinapatag, agin inayat kami. Anya? Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay kumata umanugot kayon. Itikas na, matulag matan ti kalay sa amin. Ti kanayon nga ibilin ko kada kayo Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang runa dagiti naman ti kaamakmakan. Uy, awan rumba nga pagdanagam anak kaw. Amu kon dagita. Nasaya at mat nga rod, tatang. Sana bale, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may inkarimat ni Richard at tinawon kami to nga agawid dito Pilipinas.
Ba nag-apagyamanan mi una, hinukasta na ka. May kawa kamin to laki, di ka ni nanang mo. Uri siya mat atatang. Angam anyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ni ayan ti trabaho ni Richard. Isa ang masapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot iti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko. Naimbang orasyon na namin da. Si Gayam Noel Baraw, dumanon ka Agyamanak nana. Agtugaw ka Baraw. Saan nana? Inagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Wala na. Nukasta, agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan nana? Ni Julian nakabsat ko ti agkasar. Ay, kunaklakit dino si kanti agkasar Baraw. Saan nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakitak akasukat ni Jennifer diti pusok. Ha? O sige nana. Mapana ko, tado pa ito invitation card niya iwaras ko. Umay kayong to intong kasar ni Julian nana Pakibagayon tulangin ka ni Tatarando. Sige Baraw, kit agyamanak iti panangawis yo kada kabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakit? Agbakasyon ka no da Jennifer. Ay, nagsaya atin ngay lukasta. Wan, mangarkila ka no itiban ta sabten ta ida ija airport. Ay, nagmayata. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kasta bakit? Ay, wun alakay. Kahit kaano ngay nga raw ti panagawid da. Iyawag nanto ka no, inton makapabuk da ititikit da nga agawid dito Pilipinas, lakay. O sige, urayan ta nga raw ti yaawag manan ni Jennifer. Tay sa ganaan taman, di sa sangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrugit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diyak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sa bali apagilyan. Agsubdi ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin, kay jaya kun balay nga agsiar. Ay! Anyaman tan! Sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kaasi ti Diyos. Okay aklang man. Dito, janitor lataging gaita. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan tinagbaliwa ma. Wana. Kas makita mat saan ka di? Saan akong akas itisigod a Jennifer nga amam. Talaga adakkelan tinagbaliwat. Ngamin, amok ti aganapaap. Jennifer? Ay, naimbaglaangan tainsi na kay di Noel. Tano saan? Ang mga noagpada tangat kirkiraos ti Janayta. Naimbaglaangan, tanasapa ak anak ka Amiris. Iso anapintas ti biyag kuita. Anda ka di ibagbagam? Ay, ikaw. Awan, Noel. O sige ha, panawan kan dito'y. Ur-urayan nak ngaminan ti asawak iti parking area ti mall. Sige, bye. Nalabit ako naan dagiti daduma amay saak amata pobre. Angem saan, ngamin nagbalinak laeng a praktikal. Ni Noel, wen, nasingpet. Ngem ni Richard, adda balay miitan iti may sa subdivision ijay Baguio City.
adalugan mi, magatang ko amin akay kayat ko. Kang runaan iti amin, saan kon apagparikutan no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti bills mi. Napagtur ko pa yan dagiti dadakkel ko ijay Canada. No ibagayo anaalas ti ugalik, makaamu kayo. Basta siyak, naragsakak iti nagbalin a desisyon ko. Para ngamin kanyak, no adalakit ti tsansa abumaknang ka, apay kit din apigilam. Sa anak analastog wano naparamag, no dikat ibagbagak laeng ti realidad ti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yurnos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jennifer. Ken ka pagayam, Jennifer. Numaminsan ngamin ket addatay kunada asaan apuro puso ti pagandaran. Tauray ay ayatem nga agpayso ti maysa a tao no di na matammo ti dumiskarte ken awan plano na itibiyag awan metlaeng serbina. Nang runa no saan kamet anaragsak. Nasakit man nga masapol asangwen tayo ti realidad wenno kinaagpayso ti biyag. Nasken laeng met a panunutan tayo ti agbalin a kasasaad ti pamilya abuklen tayo para itinasayaat a masakbayan. Alakastan pagayam, Jennifer, ket pagyamanak met tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ka idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Denver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Denver. Tubuak ti kalingga, ngam iti agdama ket agnanaed kami dito'y Benguet, ta dito'y ti ayan ti trabahok, ket dito'y kami metten a nagpatakder iti balay mi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko, bareng konak no makaibati iti adal, nang runa kadag iti padak nga addaanen iti pamilya. Adon tinang nangagak akapadpada to'y padas ko, ngem kayat kulat tamet amang ngagan ti pannakaidrama ti mismo apadas ko. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Abing itala nga lo katamtiri daw, ha? Itayak pala nga tuk-tuk-tuk. Ngam nagbayag ka mangilukat. Anay ko, apay nagsipat ka ngay. Abay nagbayag ka mangilukat itiri daw ko na. At dalalagim di daw na ganyan, ha? Ay, aday takamanan ako nak Denver. Di mo ambot isasawam. Agbutno ka man ganyan, ka Marilo. Agbutno ka. Awan ti ipudnokan ka. Tawan matmading ar-aramidag. Ala, umunag kakit din. Apay
Apay nga minayaan narabian ka manan anagawid. Nagapgapo maya. Awang bibiyang mo. Tasaan mo ta si katimang bibiyagan niya. Nawatam? Denver! Mala! Mangitasar ka kititi ka na, pamabisina. Sige, mabiit lang nga Rod. Maggauak iti ka nam lakay. Nagsweldo ka din lakay. Wen, nga madda pa nga ramata kiti swaldok. Awanan bagas tayo. Kastamat ang dagiti daddo mapay ang masapsapul dito'y balay. Aginot kayo mat ngamin Panunutin nyo matirigat kong agtrabaho. Suruam tagimpan. Sana day taggastos ka gastos. Katwan matlakay. Agim impanak mata talaga. Dagiti matla importante aba nagtigat-gatangag para dito'y balay. At iti sangaribo. Isupay lang ti budget mo. Kinilo pay lang nga bagas ti gatangam. Tadyak pa'y makagatang iti may sa akaban. Sige. Adapay papanak. Ne, papanam ngay, katawa matrabaho mita. Ay, kat mabalag pa tagaliwak saya. Imbaglahay nga pangyaw-awan ko, iti kanayo na pan nakabanbanog ko iti trabaho. Sa balit yung parparik na kanyak. Adan sakit di manan sa bali nga aram idan ti asawa ka. Kastoy nga min ti aramid na, tunggal at da babae na. Sapay ko mata saan apod no ti atap ko. Apay nga itakalaan nga nagawid. Sa dino tinagturturugam iti dua arabi ha, Denver? Na, jak pala nakaununag ngam nagaduntin bagam. Ha? Nan, naglisi ka man iti dalan ko, tas umragak. Nagkapuam ko nak. Di nakbugkawan na kasta. Apay aya damagam amin na papanan ken nagkapwak. Ket saan kamat abakibibyangan ha, Marilo? Denver, agasawa ta. Karbagak nga rod amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti araramidam. Naturog ka kita yan ti babaik. Anya? O anya? Napnakan? Ayop ka, Denver. Apay adi mo sardengan ti kasta nga aramid mo. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ay na, talaga kasta Aganos ka. Tasyakmat nga rod ti nakiasawaam. Awan basol ko Ta isudamat nga rod ti kumpat kanyak. Isuda ti mangkamkamat kanyak. Oo na yan, Denver. Oo na yan ti kasta nga aramid mo. Aginggat ka ano ti panagtutuok kan panang paspasakit mo kanyak. Apay, di mo pa ilan na iruwam tabagi maya. Aw-awatan na kadilatan, Marilo. Nailasag ko siguro di kastoy. Mala. Sige. Dani, aldawin. Mga numala daw kiti trabaho ka. Umayak lang agpalis. Kalpasan na. Rumwarak matlaan. Nanang, imatik pa ilang ka na kayo dagiti anak ko tarumwarak. Papanam aya katrabiin anak ko. Mapan ko sukunan ti asawak iti ayan ti trabaho na nanang. Amangan nga minusan manan nga agawid. Ay da, bye-bye amon di asawa manak ko. Amo na mo ti pagawidan na. Day takit nga ron ti parikot nanang. Amo na mo ti pagawidan na. Ngam sa bali matan abalay ti pagawawidan na. Agaw-awid kit di iti ayan ti babae na. Ay, bye-bye amon kunak man ang anak ko. Laklakayan matan di asawam. Amo na matan tinasayaat kan saan. Makauma ti kasjay nga ramid na. Uray kasjay ti asawak. Isulat ta ti ama dagiti dua nga anak ko. No awan ni Denver, awan mat dagiti anak mi, nanang. Mala, wanan anak ko. Adda akon dita. Pasensya ka, no anyaman ti made ang naisawang ko. No makapasurun mo't ngamin ti asawam. Laklakayanan ngam awan mo't lata pagbalbaliwan na. Hindi mo pa ilang amin baybayan.
Parparigatong pailaang tibagay manakaw. Dayjayan ti asawak. Si Mark iti restaurant. Partakak pa iti magna. Tamang ano jak masiputan no sa dino ti pagturungan na. Dayjayan. Adda babae adinanon na iti may salamisaan. Kat naginagagta. Ayop kayo! Awanan kayo iti pain! Aga-agaw kayo ti asawa! Anay ko! Kastoy ti rumbangkan ka! Anay ko! Masaksakit anak! Denver! Tulungan na! Denver! Marilo! Huston! Anay ko! Gunggunam! Aga-agaw kayo ti asawa! Huston ko nakmait! Ala, umay ka! Umay ka! Di ka agiskandalo dito'y pangasim! Ala, umay ka tagsarita tayo. Umay ka! Ipatanak, Denver! Ipatanak! Anya kalaki din, Marilo! Di na kumamat ibabain dito ya. Ala, agawid kan. Awanan kay di ba in Denver? Mas isakit mo pa iti kabit mo gamitin siya nga asawam. Oh. Sige! Agdan na kayo iti babaem! Ayop ka! Juan! Talaga adan na ako ni Seni. Ta isok ti ayayatak! Ala, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka anak ko. Bye-bye amon di asawam. Agbiyak kamot nga oray awan ti asawam. Sana balay, tadamot dagiti anak mo. Bindot ko daytoy, nanang. Sana rin mga pinalubusak nga agdan na iti babae na. Ha? Diyak gayam ka ba ulan, nanang? Kabailam dayta anak ko. Panunutam dagiti adon ang nagbasulan ti asawam ken ka. Kas kumay ti kanayon a panagbababae na. Ken ti panangkabkabil na ken ka. Imposible mat adi mo payla ang malipatan no panunutam ti kinaulpit na ken ka. Angam, ay ayatak ni Denver, nanang. Ay salbag kit di dayta nga ayat-ayat. Dayta ket nga maintain bakbaket mau ti kinasukir mau. Nanang. Ay, malagip ko man ang tinapalabas. Saan mimetket at talaga akayat ani Denver ti pakiasawaam. Nga man niya tinaramid mo. Nakitaray kakit din kenkwana. Kitaam ita ti mapaspasamak. Agtutuog ka iti sidong na. Dayta ti maalala ti suker akaskin ka. No di na kan kayat ni Denver, bye-bye amon. Palubusa mon. Ngamen, kakaasi ka laang anak ko. Jakmat nga rod ka ba ulan ang mapukaw ni Denver iti biyag ko. Ay ayatag ni Denver. Iso ti biyag ko, nanang. Agawid kan, Marilo. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim, Denver. Agawid ta ni Jay Balay. Kailiw da kan dagiti anak ta. Apay aya dagulit ka. Jak nga roden kaya ti agawid ti balay. Naragsak kamin ngagdandan na kiniseni. Iso apang nga asim ta saan da kamin ariribukon pay. Agam, Denver. Alala. Pumanaw kan. Sakbay asumangpet ni Seni, Marilo. Mangan kan, anak ko. Nagluto ak iti paboritong asidaan. Alan, mangan kan, anak ko. Dua nga aldawan, adi ka nang nangan. Ha? Awan ti lalaki ka. Awan! Ibagbagak lang arudan nga awan. Dagulit kayo mat. Diyak kayat akananday tatanatamat. Kayat ko dyan na loom. Iyalandak iti na loom. Tayso ti kanak. Ina, agkakanat man ang tibagbagaman ako.
Pangaasim ka di Patip ka na ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti anyaman a pagdaldalanam ita. 1 + 1 = 2. Dayjay dano. Nagkuyog dan ngay madayo. Nagkibinda. 1, nagkibinda 2. Nasaya atakmat nga asawa. Awan mat nagkurangakeng ka. Apay ngay, mabisinak. Ay, Marilo, anak ko. Kalma ka kumalaeng. Tila man malablabin maun. Nobody's perfect. I love the way you lie. Save the last dance for me. I love you forever and ever. Hoy, Marilo! Apay ka di tatang. Ada ka di bagbagayo. Ay, na. Kakanatan di magbagaman ako. Ay, di mo kumamit itulog ang mapukaw ti limbong ti panunot mo. Gapulang iti day kaya Denver. Kwa tatang. Parwaram day ta babae. Parwaram no kunak parwaram. Tano sana rumwar. Aguluak ditoy. Ay na. Ay saan na nasaya ti kastoy ajar ti anak me. Ay masapula kasaritak ti asawak. Tay panbilangan ni ti doktor ni Marilaw. Shhh! Tagtagari. Di ka na tagari tatang. Sana na may subli pa'y tinapalabas. Tanapasama kanday jay tatang. Na. Iso adi kag sasaor, wine. Basta awan dakes nga aramid ko. Ay bakit? Anyagatan mo ipantalaang ni ospital ti anak ta. Mapantay pa doktor ni Marilo. Ay, day tamot nga raw ti pampanunutak lakay. Magan kit di no matuluyan ti anak ta. Ano baybayan ta ti kasjay abapaspas amakan kuana. Ay, Sabio. Agpatulong ta kadagiti masaknan. Mangkita ta iti ahensya mabali na makatulong kada ta. Agpatulong ta. Tabarang at na libre ang mabalay na pagpaagasan ti anak ta. Bakit? Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Shh! Maturog ka na, baby one. Intimplaan ka iti gatas mo, anak ko. Toy, inumamon. Ha? Naimas matlaang ka ti dayta? Wan, anak ko. Naimas daytoy. Aggatas ka ta maturog kan, wan. Iti kasta, masapa ka nga agreeng intun bigat. Adda pa panan tayo. Adtoy. Iyag mo. Adda pa ito'y tinapay. Tagtam na imad. Naimas. Kaya't mo pa'y kaday, anak ko. Tinapay, 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 gatas, gata. Mabiit lang nga raw ta mga laakpay, anak ko. Ay, kumusta mo't nga tandya, anak talakay? Ay, huwag ka rod bakit? Sapay kumatagim bagpay. Ada asi ti Diyos bakit? Patsat nga gimbag pa siya anak ta. Nakasingsingpet ni Marilo. Ngamno apay mat nga isupay lang ti nakapasamahakan ti kasjay. Ay, huwag nga rod Tayo tumat gamin a Denver. Naabak ti panunot na. Gapo iti inarami tayo lalaki.
Ay, Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak may. Ilisim ko maha iti anyaman apakaisadmakan na. Tarabayam ko maakanayon, kat paimbagam iti anyaman asagubanit na ita. Pangaasim ka di, apo. Naimbag ka din na talaga, Mami. Wan, anak ko. Naan-anayan ti panagimbag ko. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan yo kan ni manong mo. Kastamatan ka da lolo, kan ni lolam. Agyaman ak nung kasta, Mami. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. Ngamin, pinagimbag na ka. Launay anak ko. Ipatpatagda ka unay-unay, Mami. I love you. I love you too, Gwen, anak ko. Adang samot tao. Adang tuk-tuk-tuk. Siya kon ti mapan mangkita, Mami. Siya kon, anak ko. Ingkakit diriingan ni manong mo tamangan tayon. Nakaluto ako ni ti pamigatan tayo. Sige, Mami. Ala, ingkakitaan na ni manong mo iti silid na. Takita no asino ti agtuk-tuk-tuk. Wen, Mami. Marilo. Denver? Pagawanan na ko, Marilo, asawa. Agbalbaliw ako na. Promise. Ala, umunag ka. Dadagiti anak mo di taunag. So dati ka sa ritam. Anya nga iti planom ita anak ko. Nagawid mo't gaya man ti asawam. Kapilitan nga agawid Tapi napanawan ti kabit na nanang. Saan lang nga dayta? Masakit pa yan. Kat kasano dayta? Di kat pakawan manan ti asawam tako namot ngay ayatam unay ni Denver. Idi dayta nanang. Ngam ita saanan. Ha? Ngam sige. Tapno di namat ko na. Pakawanak. Gaputa isukat nga rod ti ama dagiti anak ko. Ngam saan kami nga agkaida. Manipod ita. Aglasin ti pagturugan mi ato. Diyak tumaumang agkid daw iti pamakawan kan kabakat. Nagbabawya akong dagiti inararamit ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tamapakawan na, Marilo. Di ka agdanag, tanapakawan kan Denver. Ngam, jak kayatan ti makidan na kan ka. Ha? Kas asawam. Itad ko ti pamalubos nga agnaad ka dito'y balay. Tapundar tamat da ito'y adwa. Balay tayo kadagiti dwa nga anak ta. Iso nga adda nga rod karbangam. Ngam lading itak. No saanan akas iti sigod ti tratok kan ka. Marilo. Panawan tulangan ti makaibaga. No agsubli pa'y ti sigod a panagayat ko kan ka. Wan no saanan. Ulitak. Napakawan kan. Kat agnaad ka manan dito'y balay. Ngam no saanan akas iti sigod ti tratok kan ka. Sapay la ko mata maawatan na Denver. Bakit? Day takat gapumat laang ka dagiti inararamid mo. Basol mo. No apay anagbalin akas to'y tiriknakan ka. Pasensya kan. Ngam nagbalinan analamiis akas layelo. Tisigod akas labaggang ti kinapudot na maiyarig iti panagayat ko idikan ka. Maawatan ka, Marilo. Kat aklo nagtanya managasat ko kan ka. Nakasaganak nga aguray. No kaano amay sublim ti sigod ariknam kanyak nga asawam. Marilo bakit?
kani sangapulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga magingga ita, saan pailaang anagsubli iti sigod tilangan-langan mi nga gasawa. May sa abalay ti pagnanaadan mi, ngem nabayagan asaan kami nga agkakaidda. Sabali ti kwarto na, sabali met ti kwartok. Ilabak dagiti murang ko, ilaba na met ti murang na. Ngem uray no kastoy ti sitwasyon mi, pagyamanak latta, ta at least adalat tamet dagiti gundaway nga agin inistorya kami. Nang runa, no kasjay nga adda dagiti anak mi, ket agsasango kami amangan. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Anusam ti kasta a sitwasyon nyo ta si kamet tinagbasol. Rumbang laeng agyaman ka, ngamin inawat ken pinakawan na kapay ti asawam, iti likodan ti panangikulasay mo ken kuana. Numaminsan di tay ngamin kumagundawayan ti kinaanos dagiti mangipatpateg kada tayo. Ngamin saan nga agnanayon ket makaawat ken napabusoy ti maysa a tao. Laglagipan tayo asaan nga agpapada tirik na ken kapanunutan ti tunggal maysa. Alakastan pagayam, Denver, ket pagyamanak unay ti kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangat.